Sportski pozdrav svima vama, dragi naši gledatelji i cijenjene gledateljice. Zagrebačke sportske minute u mjesecu travnju naša stručna, pametna organizacijska i produkcijska služba Sportskog saveza grada Zagreba odlučila se za jedan serijal koji ćemo vjerojatno svi zajedno ozbiljno shvatiti i neke stvari i naučiti, jer to su ljudi koji znaju prepoznati ono što je u ovom trenutku možda interesantno, a da nije samo nogomet u pitanju. I riječ je o šahu. Kažu da pametni, inteligentni ljudi igraju šah. Sad, koliko ga ja dobro igram, to o tom potom, čak baš i ne, ali zato imam sjajne goste u Zagrebačkim sportskim minutima na YouTube kanalu Sportskog saveza grada Zagreba. Tema je, dakle, šah, jedna sjajna igra koju će predstaviti moja tri gosta. Krešimir Podravec, tajnik Zagrebačkog šahovskog saveza. Krešo, hvala lijepa na dolasku. Hvala vam na pozivu. Danko Brajdić, trener šahovskog kluba Kaisa. Dobro jutro i hvala na pozivu. I jedan šahovski nogometaš i nogometni šahist, Vid Vereš, član šahovskog kluba Kaisa. Vid, hvala ti lijepa na vremenu i molim te, naučit me neke stvari o šahu. Je li dogovoreno? Dogovoreno. Svaka čast. Dakle, pričate o šahu, kažu da su prvi zapisi stari preko 1500 godina, a prvi službeni turniri su krenuli negdje sredinom 19. stoljeća. Procjenjuje se da otprilike da milijarda ljudi u svijetu zna pravila šaha i povremeno igra. Opet se tu nisam našao. U moderno vrijeme krovna svjetska šahovska federacija FIDA prepoznaje tri službene vremenska formata igre, standard, rapid i blitz, te se službeni turniri uvijek igraju u nekom od tih formata. Kad je naš grad Zagreb u pitanju, on ima jako dugu tradiciju organiziranog igranja šaha. Prvi klub osnovan je 1886. u Zagrebu i od tada se neprekidno šah igra na ovim prostorima. Neovisno o tome što se u svjetskim razmjerima smatramo za malu zemlju, Hrvatska spada u red velikih šahovskih sila. Sad, kako sam sebe bio kritizirao jedno vrijeme, sad ću malo se i pohvaliti svoje prve novinarske doticaje. Imao sam iskustva sa jednim velemajstorom, Vlado Kovačević. Tako je, da. Sportski novinar i urednik koji je, ako išta drugo, baš je šah morao biti u svakoj kronici dana ili jutarnjoj kronici ili dnevnim novostima. Gospodo, još jednom hvala na dolasku i za početak, ajde da tajniče da krenemo od naše obitelji Sportskog saveza grada Zagreba. Kako nam je šah, kako diše šah, kako je pozicioniran na ovaj ploči šah kada je sport grada Zagreba u pitanju? Pa evo ovako, Zagrebački šahovski savez kao krovna institucija za službeni sport u gradu je nositelj organizacije službenih turnira, okuplja 21 aktivan klub i sad naravno mi tu imamo malo volatilnost, neki se gase, neki novi se osnivaju, neki su više aktivni, neki su manje, ali imamo službeno oko nekih 600-700 igrača registriranih koji nastupaju na turnirima, igraju lige, i aktivni su i veći broj amatera koji su tu negdje ili su samo pridruženi članovi ili igraju na internetu, tako ljubitelji šaha. Ovisno o periodu koji bi uzeli, možemo zadovoljni biti sa nekim segmentom, nismo nikad nešto predobri u svim dobnim skupinama ili su nam seniori ovako odlični. Evo imali smo pred par godina da su uzeli 4. mjesto na europskom prvenstvu ekipnom, što je strašan rezultat. Bila su 2 velemajstora iz Zagreba, 3 iz ostalih dijelova zemlje. A onda imali smo i mi, evo i kao klub, a onda naravno klub Kaisa, gdje je trener Danko glavni, a naravno to je zagrebački klub, pa se možemo pohvaliti 2 godine za redom, 2022. 2023. smo bili najtrofejniji klub na državnom nivou što se tiče kadeta i juniora. Tako da probamo držati neki kontinuitet uspjeha i dobro radimo na svim segmentima omasovljenje, probamo dodati neke nove turnire, nove sadržaje i tako. Da imamo apsolutno meritorne osobe kad je šah u pitanju, Krešimir Podravec, osim što je glavni tajnik, odnosno tajnik Zagrebačkog šahovskog saveza, osvajač je brojnih domaćih i međunarodnih turnira u konkurenciji kadeta i juniora, licencirani šahovski trener Svjetske šahovske federacije, licencirani šahovski sudac Svjetske šahovske federacije i dugogodišnji trener u šahovskom klubu Kaisa.
Danko, kao trener u šahovskom klubu Kaisa, uvijek smo nekako, kad gledamo povijesne činjenice, a nešto smo malo o njima govorili na početku, onda se sjetimo doba hladnog rata, kad su stvari možda najveće bitke vođene na svjetskoj razini kad je sport u pitanju upravo u šahu. Tako je, da, to ste upravo kod toga. Šah se uvijek percipirao kao nekakva igra i znanja, znanosti, pa možemo reći i pameti, i onda su uvijek nastojalo, dakle, i na tom planu, u tom hladnom ratu se onda pokušavalo potencirati koji je sad blok, da li zapadni ili istočni, tu ajmo reći tako uvjetno rečeno pametniji. Tako da je onda i Amerika i Sovjetski savez svojedobno su jako ulagali u šah i pokušavali se nametnuti, dakle, i na tom planu, dakle na šahovskom planu. Ali to su bile ono blockbusteri, ja bih rekao, svjetskog sporta, susreti. Pomozi mi, preminuo je prije koji mjesec, je tako? Boris Spassky. Tako Da. je. To je kulminacija toga, ajmo reći, sraza je bilo u Reykjaviku u tituli za svjetskog šahovskog prvaka, gdje je bio Boris Spassky, on je predstavljao, ajmo tako reći, istočni blok, a zapadni blok je predstavljao Fischer, Robert James Fischer, i to je, dakle, bio jedan strašan meč upravo tu u Reykjaviku i pobjedio je, možemo čak i reći neočekivano, Fischer, jer u to vrijeme, dakle, prije samog meča Spassky je nekako glasio za favorita i on je za sebe imao i cijeli taj blok, cijelu tu mašineriju istočnu. Fischer je, kako je on tu uvijek i sam isticao, kao da je zapravo sam bio, nima nekakav stručni tim iza sebe. Čak je i, ajmo reći, s incidentom započeo cijeli taj meč, gdje se on, bilo to pitanje oko financiranja, pa se čak nije niti pojavio na partiji, tako da je cijeli taj meč došao pod velik upitnik. Tu je onda sami predsjednik Amerike intervenirao i na kraju pobjedio je Robert James Fischer i preoteo je Sovjetima tu titulu koju su oni držali praktički od nastanka Svjetske šahovske federacije, su zapravo oni držali taj naslov svjetskog šahovskog prvaka i sada je nekakav Amerikanac, zapadnjak, preuzeo taj, ajmo reći, tu vrlo važnu titulu i čak su onda... Jesu li još uvijek zapadnjaci u dominaciji na svjetskoj razini? Pa možemo sad reći da je dosta šaroliko. Trenutno je svjetski šahovski prvak Indijac. Do njega, odnosno prije njega je bio Kinez. Makar, ako gledamo sad sve ukupno, trenutno je ipak najjači igrač Norvežanin, Magnus Carlsen. Šah, kao što smo čuli, igra se apsolutno svugdje, u svakom kutku svijeta. Tako da možemo reći da je dosta rasprostranjeno, nema možda po samom broju možemo reći da Indija i Kina dominiraju, ali igra se apsolutno svugdje i nije neobičajno da jedan igrač dolazi, evo, recimo iz Norveške, Amerika je naravno tu uvijek aktualna, uvijek su top 3, tako da, evo, u Hrvatskoj se igra na ovim našim područjima, se igra šah, apsolutno svugdje se igra, tako da je teško sad istaknuti možda pojedinu nekakvu regiju, dakle igra se apsolutno svugdje. Možda samo još jedan detalj, jer je jedan od te dvojice za koju ću pitati je usko vezan za Hrvatsku. Ko je bolji bio šahist, Karpov ili Kasparov? A to je teško za reći. Kasparov je možda u samim mečevima za svjetskog šahovskog prvaka bio uspješniji, ali ovako kako gledamo turnire, tu je možda Karpov ipak više pobjeđivao, dakle turnira možda više osvojio i bio je nekako dominantniji u toj igri gdje je više igrača, a u samim tim srazima, dakle u samom tom meču za svjetskog šahovskog prvaka, tu se ipak Kasparov pokazao kao bolji. Malo povijesti nije loše, jer gospodin Danko Brajdić je profesor povijesti u športskoj gimnaziji, osvojač brojnih odličija isto u mlađim kategorijama, licencirani šahovski trener i licencirani šahovski sudac na svjetskim razinama. Od 2015. godine trener kadetskih i seniorskih uzrasta u gradu Zagrebu, dugogodišnji voditelj školskih šahovskih ekipa osnovnih i srednjih škola. E sad, dolazimo do našega trećeg gosta. Vidi, jesi spreman? Da. Jesi mi zaspao dok smo malo ovo pričali? Gdje si otišao sa mislima? Na šahovsku ploču, a? Da. Ili na nogometni teren? Na šahovsku ploču. Dobro. Ovo kad govorimo, naš Vid Vereš je učenik 5. razreda osnovne škole Fran Kristof Frankopan. Šah naučio od oca Vedrana, koji je amaterski šahist i zajedno sa starijim bratom Jakovom uspješno nastupa na kadetskim šahovskim turnirima. Ko je bolji, ti ili Jakov? Jakov. Jakov? Da. Ma u čemu je bolji? U šahu. Pa dobro znam, ali u čemu je bolji kad igrate? Što misliš da bolje radi od tebe?
Pa malo bolje igra otvaranje od mene i onda... Jel? Da. Dobro, vidi, aktualni si prvak Zagreba u konkurenciji do 13 godina, ovo što sam rekao o nogometu, dakle vid je multitasking, dečko, takve ljude volimo. Igraš od 5. godine u Hašku, na lijevom beku, na lijevom bočnome. Sad, kako ti odgovara ovo igranje šaha s nogometom? Je li ti to pomaže? Je li ti nogomet pomaže u šahu? Kako to kombiniraš? Pa ne pomaže mi baš puno u šahu, ali... A jel ti daje snagu da si fizički spreman, pa kad dođeš u šah gdje moraš biti mentalno spreman i fizički, da ti lakše onda figure idu? A? Pa da, malo to. Malo, da. Kako, ovo što sam rekao, od oca si naučio igrati šah, što je to tako lijepo u šahu? Pa lijepo je to zašto je šah kombinacija umjetnosti i borbe i razviješ strategiju dok igraš. A reci mi, je li ima neko još u tvom razredu koji igra šah ili si jedini? Pa ja sam jedini koji igra šah u razredu. I reci mi, a kad ovako razmišljaš, evo, čuli smo malo prije kad smo se dogovarali za razgovor da recimo Bruno Petković, najbolji igrač Dinama, i voli igrati šah. Jel bi ti volio jednog dana biti nogometaš i vrhunski šah majstor ili velemajstor, ili bi volio biti samo velemajstor pa onda nogomet onako usput malo igrati? Kako ti, kad sad razmišljaš onako, gdje sebe vidiš za 5 godina? Pa ne znam, volio bi igrat nogomet profesionalno, ali mislim da mi šah malo bolje ide. Malo bolje ti ide šah. Da. Super. Gospodo, kad govorimo o zagrebačkom šahu, odnosno Zagrebačkom šahovskom savezu, naravno uvijek krećemo od toga, tajniče, ima li dovoljno natjecanja, spomenuli smo broj klubova. Svi ti klubovi moraju se negdje natjecati. Kako stojimo sa natjecanjima? A doći ćemo u krajnjoj liniji danas u sljedećim rečenicama i razgovorima o tome kako ćemo šah precipirati danas sutra kroz nove generacije. Pa evo da, tu dolazimo do jednog osnovnog problema za šah u Zagrebu, što nemamo odgovarajuću dvoranu. Nama bi za razvoj sporta najviše koristila dvorana koju bi imali na trajno korištenje ili barem nekakve fiksne termine više puta tjedno, nekakvog kapaciteta da 100 ljudi može komotno igrati i da je negdje smještena, se može malo i autom doći, da nije predaleko ikome. A gdje se onda sada... Jer onda bi baš, u stvari nama fali redovnih manjih turnira, recimo za mlade i za amatere, da privučemo nove ljude, da se zainteresiraju, jer lijepo je igrati na internetu ili ovak malo gledat. Sad ima more tog materijala od YouTube-a, od ovog, od onog, može se pratiti, evo, naš velemajstor Janković, njegov kanal, komentari na HRT-u, to je sve super, ali prava stvar je kad počneš sam igrati, pa ti onda vidiš. Ovak pasivno kad se gleda, sve bude lijepo, jasno, krasno, kad probaš sam, dođu problemi. Najedanput komplicirano. Ne? Tome služe turniri, da se, pogotovo u prvom redu za mlade, ali i za ove amatere, ne znači za svu dob, da ljudi dobiju želju za usavršavanje, da vide kak ide i da... I dobro, u prvom redu pojedinačni turniri, a u drugom i klubovi naši su većinom bez svojih prostorija. To sam htio se pitati. snalaze po općinama i tako, ko gdje ima, ali to je uvijek nekakvo krpanje, tu su problemi, tako da je nama dvorana nešto šta bi trebalo možda glavni zadatak nekakve uprave saveza ili šire sportske zajednice, da probamo naći neko rješenje i da je to S tim na vama trajno. pretpostavljam da to rješenje danas sutra za neku šahovsku kuću, ja bi to tako rekao, ili šahovski dom, vama ne treba sada, ne znam... Ma nikakav luksus, šahisti su navikli na skromne uvjete, samo da je nekih 50 stolova, da je oprema tam, da se ne mora vući, da nismo po osnovnim školama i ko zna gdje i da se redovno nešto odvija. Jasno. Danko, kako onda u šahovskom klubu Kaisa, kako se organizirate? Pa upravo to, krpamo se s prostorom, praktički smo pod najmom. Pokušamo kako god možemo, ipak mi tu imamo pogon, dakle osim seniorskog pogona imamo i seniorke, imamo i najmlađe uzraste, stvarno se natječemo sa svim kategorijama. Koji je to broj cirka?
Pa to je preko 100 članova imamo redovno. Naravno, uvijek se izmijenjuje kako su to najmlađi uzrasti, neki dođu, neki odu, ali redovno se držimo iznad 100 članova, to u svakom trenutku imamo tu brojku i onda je da, tu uvijek taj problem sa prostorom i sa samim natjecanjima, pripremama za natjecanje, uvijek su to možda neki nezgodni termini koji ne odgovaraju svima. Tu su i roditelji s kojima moramo biti jako dobri partneri, kako se to radi u uzrastima gdje mi imamo u svom klubu i uzrasta, dakle i vrtićke uzraste, dakle vrtićance, dakle djecu koji imaju 4-5 godina, tako da oni su apsolutno ovisni o svojim roditeljima, pa onda ti termine moramo uskladiti, termine treninga i sa roditeljima, kada oni mogu doći, kada oni ne mogu doći, tako da je to jako zahtjevno i borimo se s tim svakodnevno praktički. Može jedno pitanje, profesore, onako koje uvijek one koji vole filozofirati. Zašto je šah sport? Šah sport, pa ako gledamo samo nekakvu kineziološku definiciju, sport je svakako organizirana igra u kojem imamo sustav natjecanja, sustav treninga, antidopinšku kontrolu. Dakle, ako gledamo sve to zajedno, onda po tome šah spada pod sport. Ako ćemo gledati samo kretnju čovjeka kroz nekakav prostor, onda tak možemo dovesti pod upitnike neke druge sportove. Dakle, da li onda streljaštvo, streličarstvo, da li su to sportovi. Dakle, ovdje je primarno naglasak na tome da imamo nekako natjecanje između, u ovom slučaju, dva igrača. Dakle, to nije da oni sjede i rješavaju nekakve zadatke iz matematike, nego se nadmeću nad šahovskom tablom. A ako gledamo i tak tu definiciju, dakle, da li tu ima i nekakve potrošnje kalorija, uvijek gledamo nekakav sport, da li je to trčanje, nogomet u ovom slučaju. Kolika je potrošnja kalorija? Otprilike, ogromna. Evo, pa ono što definitivno znanost kaže da naš mozak troši više kalorija od svih mišića zajedno. I sjećam se iz iskustva još prvih početaka svoga bavljenja sportom, onda je jedan kondicijski trener, jedan od uvaženih kondicijskih trenera Hrvatske u nogometu, rekao, nešto smo pričali i u tom nevezanom, u stvari frustrirajućem trenutku za nas koji smo morali trčati, komentar moj je bio, pa dobro treneru, a što ovaj golman, on trenira svoj golmanski trening. On kaže, više kalorija potroši vratar kada je ozbiljna utakmica u pitanju, nego puno nogometaša koji trče na samom igralištu. Nisam nikad išao provjeravati to, ali da je potrošnja ta intelektualna, mozgovna, da je nevjerojatna. Pa i sam ovaj meč što su spominjali prije bili između Kasparova i Karpova bio je nakratko prekinut jer je Karpov došao praktički na rub fizičkog sloma, izgubio je preko 5 kg za vrijeme tog meča, što je, dakle, vrlo ozbiljna stvar. Onda je to sport. Definitivno, sad sa profesorom malo smo prošli neke stvari. Sad, ok, ko se bavi, imamo Vida, ko se bavi šahom? Koja je, tajniče, ja bih rekao, format sportaša? Šah je, recimo, jedinstven ili zanimljiv po tome što stvarno doslovno onog što se kaže od 7 do 77 svi mogu igrati. Od djece dokle god imaš malo mentalnog zdravlja, do duboko u starost, invalidi, slijepi, gluhi, ljudi koji ne mogu ni sami povlačiti, onda imaju asistenta pa im vuče. Evo, mi imamo jedan odličan klub, dečki su fenomenalni, klub invalida s kojima imamo super suradnju. Tako da imamo klub slijepih, klub gluhih. U šahu se ravnopravno natječu između svih dobi, mladi sa starima, muški i žene. Tako da, evo, stvarno šah je sport za svakoga. Svako se može naći, ima više razina, od amaterskih do vrhunskih. Tako da to je jedna velika prednost i sociološka i ovako nekakve druge koristi ljudi razvijaju, recimo za djecu i naravno to. Svi znaju jako dobar radi tog razmišljanja, donošenja odluka, upravljanja vremenom. Vidi, jesi dobar u školi? Da, jesam. A s koliko prolaziš? Sa 5-0. Ozbiljno? Da. Ček, 5. razred? Mislim da ne, ali... Ne, čekaj, pa šta sam pročitao krivo nešto. Koji si razred? 5. razred. 5. razred, pa da, 5. razred. I koji će ti biti prosjek ocjena ovako po tebi? Pa oko 4,90, tako nešto. To je super. Pa to je super. A daj mi reci, kako tebi izgleda jedan dan ili tjedan kad treniraš i šah i nogomet
Kako se pripremaš za trening, evo recimo za šah? Kako ti izgleda dan? Ispričaj mi. Digneš se, doručkuješ škola, znaš kako to već ide. Da, pa probudim se, onda doručkujem, onda idem u školu, onda poslije škole malo Odmoriš? da odmorim i učim i onda ponekad malo igram šah, Doma? da. I onda odem na trening i Koji? Šah ili nogomet? šah Dobro. i onda tamo budem oko sat i 30 minuta. I onda odem doma i odem spavati. Aha, a jel ti se preklapaju treninzi šaha i nogometa u isti dan ili si tako posložio? Ne baš. Ne baš, znači koliko puta tjedno treniraš nogomet? 4 puta tjedno. 4 puta. Koliko treninga imaš u šahu? Pa oko 2 puta tjedno. Aha, pa to onda i skombiniraš, jel Da. tako? Jedan dan jedno, drugi dan drugo. A reci mi, jesi li ikad igrao sa starijima od sebe, ali onako malo više starijima od sebe, ne sad par godina, nego evo recimo sa profesorom i tako dalje. Pa jesu. I? Kako to izgleda? Pa nisam baš dobro prošao. Kako? Pa zašto oni imaju više iskustva i to. A gdje te zeznu onako? Šta misliš, na otvaranju, šta si rekao ili negdje kako? Pa u završnici. U završnici, jel? Da. Jesi nekog matirao? Nisam. A šahirao i matirao nisi nikoga, kako to? Pa Ha? Ali hoćeš, jel tako? da. Dobro. Kad govorimo evo ovako, ajde još samo da te pitam, što je to tako, ovo rekao si mi u jednom trenutku ti je bilo lijepo, ali što te toliko zadržalo u šahu? Recimo, koliko se sad već baviš šahom? Bavim se već oko 2-3 godine. 2-3 godine, jel? Da. I reci mi, kad si sad u tom treningu i kad se pripremaš na natjecanja, ko su ti, otkud su ti, jesu ti natjecanja većinom u Zagrebu, jel tako? Ili ideš izvan Zagreba? Pa ponekad idem izvan Zagreba, ali većinom su u Zagrebu. A gdje si bio izvan Zagreba? Pa bio sam na ligi. Igrao sam Gdje, u nekom gradu, drugome? Pa bilo je u Svetoj Nedelji i u Donjoj Stubici. Dobro. I kakvi su ti rezultati kad se natječeš sa nekim drugim šahistima? Pa dobro. Dobro, ja? Da. I kako si se nasmijao, bravo. Ovako kad govorimo o videu, ovako, ima li potencijala za ozbiljnu priču? Definitivno. Što vidimo? Pa evo, Vid ima tu koncentraciju, ima želju za igrom, želju za pobjedom. Naravno, uvijek moramo imati na umu da je to natjecanje. Pobjede su uvijek ono što će nekog zadržati duže u sportu i možda ga zadržati dakle, do seniorskog uzrasta. Naravno, tu i fizički sport jako dolazi do izražaja. Svi znamo da je zdravlje ono što je primarno za bilo koji sport, pa tako i za šah. Dakle, one koje se osjeća bolje, koje je zdravi, definitivno će bolje igrati šah. To je jednostavno tako. Tako da kombinacija šaha uz nekakav fizički sport je definitivno nešto što je najbolje. Rekli smo malo prije o prostorima i sad nas neko gleda u ovom trenutku, ima nekog potencijala poput vida u vidu svog djeteta. Ja znam da danas su te moderne umrežene priče su na visokom nivou, pa je lako doći do informacija, ali gdje u gradu Zagrebu su pozicije za treniranje? Gdje se snalazite, ono što ste govorili? Evo Savez ima prostorije u Masarikovoj, Masarikova 22, tamo mi vršimo treninge, ostali su dobro došli za igrat. Većinu službenih turnira tamo držimo i sad ima još na par mjesta Novi Zagreb, Šaus klub Novi Zagreb, puno radi s mladima, Šaus klub Končar, onda jedan novi klub u zapadnom dijelu, Pravi potez, istočni dio Dubrava, i tak ima par mjesta, najbolje možda iskontaktirati. Znači ima pozicija praktički ovisno o kvartu i ja bih rekao poziciji življenja. Kako, profesore, doći do novih, kako ih regrutirati, čime ih vi ja bih rekao tako privučete da taj DNK se nekako uvuče, taj šah u DNK, jer vidimo kad rukomet napravi svoju priču, ako ne znaš što je bilo, ruke gore i evo ti još jedno 100 ljudi i tako je u nogometu.
kako ne znaš što je bilo na šahu, kako je u šahu? Ovo je malo zahtjevnije, ovdje mi mora biti mnogo više proaktivniji. Ono što mi zapravo radimo, evo i naš klub, šahovski klub Kaisa, mi zapravo obilazimo osnovne škole, pa onda kad imamo tih problema s prostorom, onda mi iznajmljujemo učionice u školama i onda tako jednostavno tražimo, ajmo tako reći, po školama, naravno svako ko želi igrati šah je dobrodošao, a onda među njima i pokušamo pronaći nekakve talente poput Vida koji bi onda možda išli u nekakve natjecateljske skupine. To je zapravo jedini način kako mi možemo doći. Dakle, moramo biti mnogo proaktivniji, dakle, jako teško da će se, naravno ima i toga, ali da će samo neko dijete doći, jer to je malo zahtjevnije, budući da vidimo da se to radi u uzrastima, dakle 5-6 godina, tako da je to, evo ga, na nama je zapravo koliko radimo, toliko ćemo i dobiti nazad. Evo. Da. Teško je doći do neke takve velike reklame, kao i veliki sportovi, dakle što se prati putem televizije, tako da je to dosta drugačija situacija u šahu. Da, ja bih rekao onako više ekumenistički sport. Kad govorimo o jednoj ljubavi, jednoj energiji, jednoj pozitivi koja vlada u glavi nekog šahista ili šahistice, to nešto moraš imati u sebi. Jednostavno, to je to. Ja znam da ga svi igraju, mogu ga igrati, ovo što smo govorili, ali to baš moraš voliti. Pa najbolje ovako kad se nađe unutar recimo razreda nekako društvo koje igra šah, onda je to puno lakše. Ovako, jako je teško je da neko sam igra, jer to ovo putem društvenih mreža, interneta, dakle to igranje šaha, to je nekako igranje, ali nije to nikako ni na razini ovoga, ajmo reći, pravog šaha. Da. Tak možemo se mi naći udarat loptu, ali to Dobro, nije... ali sad kad ste spomenuli to, bojite li se možda, pa ove svi sportovi polako idu i gledam u zid i igram sam sa sobom, te nekakve introvertiranosti, asocijalnosti totalne u ovom vašem sportu? Pa dobro, to je sad nekakav dvosjekli mač. Ove sada platforme dopuštaju, omogućavaju igranje praktički u bilo kojem trenutku s bilo kim u svijetu. U bilo kojem trenutku se mogu ulogirati, igrati protiv nekoga, ali nije to to. Ja tog igrača ne vidim samo nekakvu aplikaciju, tako da nije to ipak to. Razumijem. Nema I ovako, pred kraj, što je s našim hrvatskim velemajstorima danas u odnosu na prije recimo 15 ili 20 godina? Pa malo je sad to zahtjevnije, pokušavamo održavati nekakav taj viši nivo, ali nadamo se nekakvim boljim vremenima. Evo, teško je sad to reći. A opet kažem, po imenice ne mogu se sjetiti, ali da mi profesora izbacite par imena, odmah bi se sjetio, jer u ono vrijeme s početka priče kad je Vlado Kovačević govorio o šahu na Hrvatskom radiju, onda mi je to nekako bilo Zelčić, je li tako? Tako je, da. Evo, sad je palo na pamet, znam da mi je negdje ostalo u uhu. Bilo je sijaset tih velemajstora i vrhunskih šahista, ali nekako u zadnje vrijeme ili se manje govori ili ta razina nije kao što je bila prije 15 godina, što sam rekao. Pa jedno i drugo. Trenutno naš najjači igrač Ivan Šarić iz Splita, on dakle najjači, on je nekako nositelj, ajmo reći, hrvatskog šaha na toj najvišoj razini. Naravno, tu je Alojzije Janković, isto dakle, naš iz Zagreba ovdje, Robert Zelčić, kojeg ste spomenuli iz Zagreba, imamo Zdenka Kožula, imamo, dakle, a to su nekako, ajmo reći, trenutno najjači naši igrači. A ženska kao konkurencija? A tu smo nešto slabiji. Koja je ovo zadnja bila? Daj mi pomozi sad kako, jedno ime koje je bilo jako zadnjih 15-20 godina. Pa zadnjih 15-20 godina, koliko smo imali najjačega? Šahistica. Pa Borka Frančišković, pa Ivona Purgar, od mlađih, ne. Dobro, imamo velemajstricu Mirjana Medić, ne smijemo nju zaboraviti. Kako? Mirjana Medić. A Mirjana Medić, pa to, pa znam da je. To su sve negdje ostalo u zapečku, ali lijepo i u ovome šahovskom razgovoru spomenuti one koji su proslavili vaš sport u hrvatskim okvirima, naravno, jel tako? Gospodo, hvala lijepa na dolasku u emisiju, u ovaj naš improvizirani, ali ugodni studio Sportskog saveza grada Zagreba i Zagrebački sportski minuta. Evo, preko vida koji se sad može opustiti, nećete ništa pitati više. Sve si napravio kako treba. I želim ti puno sreće i da budeš uspješan što god radi u životu. Hvala. Evo ga. Gospodo, hvala vam lijepa. Lijepo se bilo prisjetiti nekih detalja iz povijesti. Šah, ajde ću ja doći u situaciju da malo me vid nauči sa tim nekim stvarima, ali poznavajući ljude koji se bave s tim,
ima nešto u njemu. Hvala lijepa i svi vi koji volite šah, čuli ste, a u Zagrebu svaki dio, svaki kvart, svaka četvrtina, ja bih rekao, grada Zagreba ima svoju šahovsku priču, pa ukoliko volite, pridružite se jednoj velikoj šahovskoj obitelji. Hvala lijepa. Hvala vam na pozivu. Toliko za ovaj put.